Bomba na basi kule. Rero ni intsinzi abaturage bishimiye ko baravuga iby'Imana yakoze muri Minembwe, kubona ubutadrone zigiye zirasa muri kano karere. Reka mfate kandi ahatambuka. Fanda nubwo bimeze gutya twara tugomba kuorganiza
Ni sawa.
tukaba twifuriza abaturage bari muri kano karere kabo duhagarariye twagumye gukomeza tubabwira ngo ni muhumure ibi bizatambuka twazaga tubabwira kuko abirundu bazosubirayo bidege gasubirayo karingi mikenke gakenke zose zizasubirayo abantu bagashaka ko gucika intege hakabamwe abandi basene barate baza kubaca intege bakababwira ngo ntibigishobotse ariko ntakiza kinanira Imana tuzi kuko twebwe twari tubifitemo kwizera kuko bari abantu bazarenguka bakagenda ubu nyine dufite amahoro twiriranwa amahoro tugejeje akagoroba bwazaga bwira imbunde zivuga amadorone ahayavuga za sikoyi zivuga uyu munsi nta kantu na kamwe duhaye ko turumva hari umutekano umeze neza cyane kugeza kwanja mu gitondo kugeza ubu ngubu none ga abantu tugomba kubwira tubwiye abantu bose bo mu Minembwe ngo bagende bagira amahoro tubwiye n'amahanga n'abantu bose bari mu bindi bihugu tubamenyesheje kuko Minembwe twabyiniye insinzi yo kunesha murakoze. Reka tugaruke ku ruhande rwa shefu Bikinomitabo. Shefu Bikinomitabo murabizi ko ari shefu wahariye hakurya itombwe irundu, bitewe nyine n'ibihe mwagiye munyuraho, ese wowe kwibutsa abaduteze amatwi icyatuma uyu munsi umutima wawe ushobora kuba umerewe neza, wenda kuko umerewe neza none mu yindi minsi ishize byari bimeze neza? Urabona bwana munyamakuru yagize neza kumbaza ico kibazo, ariko ukimbaje nawe ukizi umugenzi wanje yagikozeho. Urabona nimba turaha mu madegu niho nari isuhukiye, nari mpagize icumweru n'iminsi 2 twaje duhunga drone. Ni ukuvuga ko akarere k'Irundu, Karingi na Bidegu mu by'ukuri twahuye n'intambara tutari tuzi. Twahuye n'intambara y'ikintu bita ngo ni drone. Drone twayumvaga mu bitabo tuyisoma bakavuga ngo ni indege idafite umupilote.
ariko ntitwumenye uko izigenda n'uko iteye, ariko twariboneyeho niyo yadusenyeye, niyo yatwiciye abantu, niyo yadutwikiye amazu kugeza kuri uno munsi ko mugezi wanje avuze uno munsi gwije tutumvishe ibomba na rimwe rya drone. Ni ukuvuga ko ni umunsi w'amateka tutazibagirwa nk'abantu baturutse mu Karingi na Bidegu n'Irundu na Gakenke, kuko drone yo yaradusenyeye. Urumva ko warombaje ngo se ngo bimeze gute? Ko numva ko umutima wanje nguwe neza cyane kubera ko Imana yadukuye gisuzuguriro, ubundi kandi yadukuye ko iriya kintu cari caratubujije amahoro. Ni ukuvuga ngo ku manywa na nijoro nta masaha iyo itazaga, ni ukuvuga ngo mu ijoro irakora no ku manywa igakora. None kurumva nyuma y'ubu ngubu wenda birashoboka wenda ko mushobora gusubira imuhira? Ibyo byo si ukuvuga ngo birashoboka. Mu by'ukuri ejo mu gatondo isake niyo ngoma. Urumva ko ejo mu gatondo kare kare tuba twatangiye umusuru wo kugenda dusubira imuhira. Ndatekereza ko n'ubu nyine nkubwiye hari abasore duhuye nabo batangiye guhambira imizigo yabo bagenda baravuga ngo ntiborara hano ngo bataraye mu rugo. Rero sinzi, reka tuvugishe nanone Semahoro Karaha ari ukuriye abashefu hano mu Minembwe kuko mubizi. Hari abantu bakomeza guha akarindiza intambara cyane cyane n'abana banyu, ndetse bamwe babyirata bavuga ko ngo bafite amapurusa arenga 80 ngo mukohereza izi drone uyu munsi zo kuburasa abaturage zo kubica. Ese uyu munsi wabagezaho iki? Bariya abantu bo ntacyo twobavugaho kandi tugifite. Bariya n'abana bacu bateshutse, basa naho batakivuka muri twebwe, ariko twebwe turi ababyeyi babo. Nimba ari ukuvuga twarababwiye ngo nimba bashonje ku mafaranga, twebwe no mu Minembwe twobasayidiye, tukabasayidiye, bagende bareke baze birege, tuzobabarira, turi ababyeyi. Ijambo ryo kuvuga ngo bazaturasa ngo bahagire nka etrene ngo bazaharase Minembwe yose, Imana ntiyoshobora, ntiyobikunda. Za drone zararashe, za sikoyi zararashe, ariko nk'uko umuvandimwe yavuze, drone yazagiza kurasa umuntu n'icihe ibihugu byose bikaje inama bigahangura ngo uriya muntu yarananiranye ameze gutya. Ariko icyo tubabwiye, turavuze ngo twebwe dukeneye amahoro. Bariya abantu bagende bareke bacire birarura ibintu birimo amasezerano y'Imana, babitinye, banatinye Imana. Ntibavuge ngo ko barakunda ngo babakorere gutya ngo babaha amafaranga. Erega n'ayo mafaranga nibagende bayareke aho bayaririye, amafaranga ntazahaga. Ariko twebwe twahagarariye abaturage, abo bantu nibagende bareke. Duhagarariye abaturage kandi nabo nibagende bareke biriya bintu, babireke, ndavuze kabiri, babireke kandi bagende bagaruke baje mu bandi, baje mu Banyamurenge, bagende babane nabo. Erega nimba ari akazi bakeneye, tuzobona utuzi twinshi cyane. Bazaze bazabaha akazi kameze neza, ariko azavukane na se, avukane na nyina, avukane na murumuna we. Ariko biriya bintu byo kuvuga ngo bazagira ngo babone amafaranga batandukanye, erega ntako ntibazabona aho badukirira. Turavukana, bagende bareke biriya bintu, tubana amahoro. Tukaba twifuriza abanyamakuru, turabashimiye kandi twifurije n'akarere amahoro. Tubifurije amahoro. Shefu Bikino, sinzi ko ari ijambo rya nyuma nakongeraho. Mu by'ukuri ni ijambo ryo gushima Imana, kuko abantu batasobanukiwe Imana niyo mugenga w'ibihe. Kandi abanyabwenge baravuze ngo les vaincus d'hier sont devenus les grandes puissances d'aujourd'hui. Abantu batekereza ko mu by'ukuri bagomba kudukandagira bakaduhonyora ko turi abanyentege nke, ariko Imana niyo nkuru. Turashima Imana yaturamiye, tiyo kwemera ko abakeya cange abatagira babarengera bo dukandagira batekereza ko bo turimbura, ariko Imana yashira hari. Turasaba ngo abantu bose bitonde, twese duce munsi y'amategeko y'Imana kandi twubahane, ubundi kandi twihanganirane mu bibazo tunababarirane. Murakoze.